heza natubinimba arisi ako musani tumara dusomja mu Imana. Yes. Hola, sema alisha Hallelujah. Safiation et de Amenitaja ndugu upendwa, umetimiza ahadi wako nimeokoka. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Somja mu Imana. Somja mu Imana mu gitabo cya Nehemiya. Bresha Igitabo cya Nehemiya ni ibice 4 n'umurongo wa 13. Bice bine N'umurongo wa 13. anga ya de Bresha de Gaza. Nimba Tobiya habonye nzanumva ari umusomyi mwiza. Igitabo cya Nehemiya n'umurongo wa 13. Kane no kuri 13. kane no ku 13 muri Nehemiya. Ah. Nicyo cyatumye nshira abantu inyuma Oya. y'inkike. Kane na 13. Yes, haravuga ngo maze mbwira imfura maze mbwira imfura Aha. n'abatware Aha. n'abandi bantu nti Aha. umurimo urakomeye Aha. urakorerwa hagari Aha. kandi natwe ciye amashinga ku nkike umuntu ari kure ya mugenzi we. 14 aho muzumva ijwi yikondera hose abariho mujye mudutabarira. Imana yacu niyo izaturwanirira. Amen. Na iri magambo tuganira. Dushimiye Imana se mwami wacu Yesu Kristo duhaye umwanya mwiza kugira ngo duterane hano. Imana ishimwe. Dushimiye Imana kuri Pastor Bishop Joseph twajanye Uganda yatubereye umugisha Uganda bikomeye. Twaje tuhatumuvuga mu modokari n'abari habine data kandi simbeshi. Habe nanone twaje tuhatuvuga. Waratune Imana igumugisha. Shima Imana ku bwanyu. Data mujuru abamugisha. Duciye bugufi namwe mwese kugira ngo data mujuru abagirire neza. Bwana sifiwe sana. Shima Imana kuri bene data fiti zanje. Alex tugiye kuzana bangu nimuze mbanze mbereke. Muze tubanze tujye imbuto. Banze mbagurira imbuto ko ndababona nkabona mu sana abantu bafite integenki. Ni kuyishuriwe. Ndabihamya ko Yesu ariwe mahoro Yaje ariwe ishimo ryawe. Amen. Amaguru imbuto sinzi ko zingana tware turazisiga. Imana igumugisha. None ko nama numva merewe neza kubera imbuto. Ibintu byose kuriya si mu mwuka aza bivuga. Kuriya ibintu ari bitari mu mwuka. Bigomba gusaba gukoreshwa gusana n'ubwenge twabikemo. None tumerewe neza Imana ibahumugisha. Shima Imana kuri bene data ifite n'abavandimwe kandi turaganirira aya masaha ndetse ko tuyamara kugira ngo dusangire umwanya n'abandi. Bwana sifiwe sana. Nehemiya aya magambo hari kuntu umuka yampishuriye nijoro ndayatekereza sinamenye icyatumye ariko nunze kubona ko none umunsi wa none ariho umunsi tubiganiraho. Ijambo ry'Imana iyi ni disikuru ya kabiri ya Nehemiya. Disikuru ya mbere ni ku gice cya kabiri abwira abantu bose ndimuhaye mubona ko tumeze nabi. Arabahamagara bose, arabahamagara abantu bose, abayuda bose, arabahamagara babaza ngo se ndimuhaye mubona ko tumeze nabi. Ku Yerusalemu hahiye ibituro by'abasekuruza byabaye amatongo, amarembo yarahiye yose. None nimuhaguruke twubaka inkike tudakuma kuba igitusi muri abanyamahanga. Baramupinga neza ndambona neza nika kujya kwa bene wacu nyabona uko ukwipanga ngo maze kugira ngo mbakonvenke ngo mbabwire kuko kw'Imana yanjye kuntu kwabanye naje zamutora cyahise. Hallelujah. Amen. Uko yari yagitetse gusa nta jambo aravuga. Kurabona ngo zokunda dore basana barati ba Tobiya bagishemu dore kuntu ibintu bimeze turashwangaraye dufite organisation none kuraza ngo twubake inkike kuragira ngo tube turabya ntabwo ntitubiranza ariko kubera kuko bitoshoka tamwaye ngumbagure kuko kw'Imana kuntu kwabanye naje. Buriya abantu bazi kumva Imana bazaba mabunza ngo bashake gupinga none ngo sohora urwandiko mbabwira amagambo twaganiriye n'umwana ngo baravuga ati ibi bintu udushingiye kuri ibi bintu zombi harimo amagambo akomeye.
kundi koko kw'Imana kwabanye nawe n'uru rwandiko umwami yakwandikiye muzaze kubaka ikiki barubaka aha ku gice cya kane zamutora cya Yesu. Haleluya, amen. Bwana sifiwe sana. Aha ku gice cya kane arasura kandi arabahamagara, arababwira ngo umurimo urakomeje. Bwana sifiwe sana. Kandi mwikirize arababwira ngo umurimo urakomeje kandi urakorwa hagari, urakorwa ku mugaragaro. Iri ni itangazo. Umurimo urakomeje kandi urakorwa ku mugaragaro. Kubwo impamvu z'uko umurimo ari munini, twigabuyemo amagurupe, amashinga, twishiyemo amashinga, amagurupe kugira ngo tuwukore neza. Bwana sifiwe sana. Ngo ariko ngo nimwumve igondera, ahantu muzumvira igondera hose muzota ibyo muriho muhaguruke muje gutabara. Kandi ngo nimutabara simwe ko muzogwana, niko twarangije dusoma ngo Imana yacu nizo turwanira. Dukomere Imana amashi. Bwana sifiwe sana. Turaganira kuri ijambo ryo gutabara. Bwana sifiwe. Ijambo ryo gutabara, dufite abantu bari mu makategori menshi y'ubuzima, nidukundirwa ndavuga nka 3 cyangwa 4. Kubwo impamvu z'uko umurimo ari munini, hagomba kubamwe abaririmbyi, hagomba kubamwe ishami rya kinamama, hagomba kubamwe bavuga butumwa, hagomba kubamwe abanyamasengesho, hagomba kubamwe ishami ry'abagabo. Ariko ikondera nirivuga mwese mubanze mutuzobure kandi ikondera kuri uyu munsi ko riravuga. Kandi nta muntu utazuryumva iyo kondera mu mutima wawe, ntabe no ku muturanyi wawe. Kondera ntirisiba kuvuga rikubwira ngo dore mwene data yambaye ubusa. Ariko wari waba guhaguruka ukagenda watera intambwe ugatabara. Tuzamutubara cya Yesu. Bwana sifiwe sana. Ikondera erego uyu murimo si twe twawutangiye, ufite nyirawo. Bagiye ngo sente waje kudusura, ubona evangeliste ngo twatangiye umurimo wo utangira, ufite competence yo gutangira uyu murimo. Paul yandikiye aba Filipi ngo naje ndahamya neza ko yatangije umurimo mwiza muriho, ari nawe izowurangiza kugeza ku munsi wa Kristo Yesu. Kandi ngo birankuye ko mbihamya gutyo kubera kuko mu ngo izanje no mu bibabaro yanje inzandwanira ijambo rimwe kabwira abanyamahanga ko ubutumwa bwiza rukuri. Bwana sifiwe sana. C'est comme ça. Niko umurimo w'Imana mwiza. Twatangije umurimo none ngamusoze ngo nitawe watangije umurimo, hari wawutangije ni nyirawo kandi ni ufite umunsi azowurangiza. Bwana sifiwe sana. Ariko icyo tugomba gukora ibyo kwigabura amashinga byo ni necessaire. Tugomba kuba turi mu magurupe, ariko ayo magurupe afite sinyari ivuga ngo nimwumva mu bamama habaye muri kinamama habaye ikibazo, mwese mwanze muze muje gukemura ikibazo. Cyo kitunaniye mu makanisa, ni wumva umuturanyi wawe hariho ensana vapa, ubanza urambika ibyurimo, ubanza gukemura ikibazo. Umurimo urakomeje kandi urakorwa hagari, ubwo Satani akomeje gukora ishaka. Haleluya. Tangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Ufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Bwana sifiwe. Umurimo urakomeje. Iyo ni itangazo nshake mugende muribwira abantu. Kurakorwa ku mugaragaro. Uyu murimo ntiwakorwa mu buryo bwa buri clandestin. Oya, umurimo kurakorwa ku mugaragaro kandi twigabuyemo amashenga, turi mu magurupe, igrupe y'abanyamasengesho, igrupe y'abavuga butumwa, ariko twiteguye impano umunsi umwe nivuga twese duhaguruka cyo kubanza tutabara. Ikanisa ryananiriwe ngo nawe ngo yobona ngo mubanze mumihorere, ngo rubanze rufurungane, mubanze mumihorere. Hoya nimwumva gusikondera bivuze mwese muzabaza kandi umuririmbyi yararimbye ngo abajana na Yesu ngo gutabara abandi, ngo abone ko bazogabana imigisha y'Imana. Bwana sifiwe sana. Ndabihamya ko Yesu ariwe mahoro yanjye, ndabihamya ko
Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hariho abantu mu makategori tugere amakategori nk'atanu. Kategori ya mbere ni umuntu uzawumva ikondera rivuze rya jwi riza umuntu akakubwira kujya muzamuganira umuntu akakubwira ngo kwa naka bambaye ubusa kwa naka bimeze nabi kurya ryarindi ni ikondera riba rikubwiye ngo siga ibyo uriho ubanza ugende kwimura ibibazo muri iriya torero ntago bimeze neza abandi ukamusanga nibibaye umwanya wo kuja kurekirita abakirisitu ngo ni muzi wacu iwacu takibazo dufite muzi tugira pasiteri mwiza murabizi oya ni umwanya wo kugenda mukicarana mugasengana nabo mugakemura ibibazo byabo mwamara mukabona kugaruka ku murimo sinzi ko aya magambo muhamu yumva cyane. Haleluya. Kategori ya mbere y'abantu ni abantu baza bumva ko ikibazo kibaye bakumva ko kitabareba akareba gusa mu rugo rwe yabona ni amahoro bamubihorere niko abene abo ngabo baza batabara abantu bene bafitanye amasano gusa tuzi ko no kongorera Alex gutya mwuka mamubaza ngo se musohotse ngo se kuri yakongoreye ngo niki mupfana ngo se muziranye gute tabara umuntu kubera kuko ari mwene so muri Kristo Yesu naho ibindi tuba Bwana asifiwe sana. Uzamavuga ngo shebo ngo ndibindeba ngo nubundi gusa iyo habona mu rugo rw'ibara amahoro akavuga ngo ndakibazo. Kategori ya kabiri na abantu bumva amakuru y'igondera ko rivuze ikavuga ngo mwanaka cyangwa kwa naka bimeze gutya yamara kagenda avuga umwamenye amakuru kwa naka ngo mana ngo mbiswa maye ngo se ngo batavuga ko nje yavuze kandi gusa abanza kubibemo amasiko garuka nyabo mutubwire ngo ngo je boza kuvuga ngo nje yavuze kandi kumukanya arayavuga tu abanze gusa abazamure waziwe ngo mbiswa maye ukamuhamagara ukamumugurira soda uzafite gahunda ya soda kugura gasanga kubwira amakuru mu mwana ibibazo byabaye abasoro bafite mu makanisa kandi baruzuye bagende bavuga amakuru y'abandi wari wabona umuntu yicara agatorera akavuga umuntu agatorera muri akavuga umuntu ayo ninka batangaza amakuru aya makuru ni kumukaya yambaye muri kenda yavuga gutyo. Bwana asifiwe sana. Abantu ba gatatu n'abantu baza bumva amakuru ariko barangiza bagatabariza abandi. Abo bantu ni beza bakabwira abandi teme mwabana mutabare kwa naka ibintu byakomeye habe nibwo ndashoboye ariko ni mutabare abo nabo barahari dushobora kutanatabara ngo utabare mwene so uri mu kibazo ariko ugatabariza mwene so. Hari abantu niyo kabuye uriya mugabo Imana imuhumugisha ngo yagaza agenda natangaye nkuko adafite amafaranga agasanga umuntu ari mu kibazo agahamagara inshuti ziwe z'abayumbe ziri hanze yeme ko nageze kwa naka ngasanga ibintu bimeze neza timureka ngo tumutabare bakama mukorera fundraising ku telefone akamushikiriza ifaranga. Abo bantu nabo barakenewe muri kino gihe tabariza abandi bari mu kibazo tuzamuri cyoro cya Yesu. Haleluya. Amen. Abantu bakane nabatabara ariko bashika bagakomeretsa abo bagiye gutabara. Watabaye bundi gutabara ni ibintu bibiri nukongera wa wundi imbaraga no kumuhumuriza ubanza kumuhumuriza itakabiri kamongera imbaraga kamureyani mukamusubiza mu imbaraga. Ariko hari abantu batabara bakaza mu shuro gutabara ariko bamara gushika bakaba babi cyane kuruta abandi kurutwa no kutona tabara kandi nawe turabafite muri kino gihe none nk'umuntu utabara umuntu kandi muri ke mbabwire umuntu agashika akavuga ngo Imana yavuze uri mu kibazo ngo Imana yavuze kandi Imana itavuze kuko hari abantu bafite amasezerano asa nka babeshwe y'amahuri babeshwe umuntu akamabesha undi muntu ngo Imana imbwiye gutyo kubera impamvu z'uko wabona ko nugenda utavuze hari ukunda kubona ko upungukiwe Imana yewe nta kimana imbwiye hasigaye katume dusenga Imana ubundi tutaha tusoma tuyi wa Kristo wanahesabu miaka bali
gusa moyo wako wananaenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Umuntu utabara kwa mugenzi wiwe ugafata ishupa ukayuzuzamo imisatsi ukayuzuzamo ibintu ukarijana mu mfuko wawe shibuza n'ibyo bintu sinobikora devant les caméras sinoko tuki utabaye urutonesha nitwaje icupa nimara gushika mu gihe ditonesha yabaye distere mukeya nkure mu icupa iterere hali yamvuge ngo ndore gahunda ng'Imana irambwiye ngo ndore icupa kuye mu rugo rwawe uburi nka Satani umusambuzi mubi kubera iki kumusabara umuntu akamushira nibereka agafuka kakawunga cyangwa akamufasha akamushiririza ariko amuhera umuhanana atangira kuvuga nka maseka gusa. Bwana sifiwe sana. Wakira amagambo, wumva aya magambo. Haleluya. Twumva aya magambo. Haleluya. Amen. Amaruka muheri inzu n'umuryango. Ngo kuriya muhamu babona ngo nije waraye bahembuye. Nguriya ahuza umugore yambaye. Gusa nasanze ejo bundi yambaye gusa. Nkunama nkigura. Ya makuru akazunguruka kagera kuri ugiye watabaye. None yari yaje kuntabara kugira ngo agende ambwiye andandaza mu bantu. Yesu yaravuze ngo nuje gutanga ituro. Uko kuboko ni ikigero gikomeye. Ukuboko ukamenye ni muvuye cyangwa kuvuga ko ituro ni ikintu gitangirwa mu ibanga. Bitari ngombwa kugende wamamaza ngo natanze iki. Dufite abantu hano barimo kama bagende bavuga ngo gusa nasanze ngo byanze bifu bahaba ryane cyo bayigusa kubera iki muri murakomeje kandi urakorwa ku mugaragaro kandi twigabuye nk'amashenga ariko nimwumva ikondera rivuze muzamutabara kandi muzamutabara nijoro mukabwibwi wamuge ariko biza bimera neza yewe ariko uzikungurira ishati uzi kuvuga ngo mberwe ku bwawe ariko ntubivuge kuko mwamona aho bitoko nubwo wenda amahuza adahenze cyane ariko ntumamona ko meze neza ariko amwe datari wanguriye ariko mutabizi muzukuzuza ibintu bigira umugisha cyane ngo ntuhabona ngo kuriya kirato yambaye ngo nje kiguze siri kubera iki cyagihe rero uba mubi kuruta yitanatabara sinzi ko ayo makuru ariko riko yambaye reka nyavuge gutyo. Bwana sifiwe sana. Muzamureka ibintu muve mu bintu dukure mu mwuka. Muzamugira ngo gukura mugenda musana Kristo. Mugenda mufata mentality ya Kristo. None ugatabino ejo gatabino kazamuka kagera mu rwego abantu babona fure batira uriya n'umugabo. Hari umugore w'umadamu yigeze kumbwira madame wanje yigeze kuba kwa nyirarume iriya muri Zura ngo bari bagira ibintu byinshi. Uwo mudamu yanteye ubwoba. Muri Zura ariko ninga zagaza zipfisha inyana akamapfa nk'inyana tu. Umuntu yari afite inganisha zirenga 200. Noneho ngo nijoro wa mu mama ngo akamubwira ngo wina. Agafata nk'ibinyita kabitatu z'inyana, agafata amata, agafata amafu, akabwira nakandi gakobo kiyo, akabashorera. Nijoro kasata tusaye. Ngo kinjira mu nzu bakababwira ngo tubakire. Tiyagira mu tubimenye. Ngijyo kanisa. Kandi ntituzoba muri meme pied d'égalité. Twese tugomba kuzabaho bamwe batabandi. Ariko nimba ari tukoreye mugenzi wawe. Tuzamubona maze tubeho turirimba. Indirimbo zose umwana w'intama. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 ashimuje muri iryo zina ry'umwana w'intama. Haleluya, asifiwe. Tuzamubona maze tubeho turirimba. Indirimbo nziza yambutse n'umwana w'intama.
Hosana, 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 ashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niyo uwo ni umusoro abakristo bamaze kuzamuka mu bwenge bamaze gusa na Kristo. Tuzataramana Abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani, tuzahora turirimba imbere y'ayo ntebe, mbega umunezero tubonye Yesu. zamuri bwanze Yesu cyuhiro. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Ah. Umwigisha amategeko umunsi umwe yaje abwira Yesu. Aho. Yamamubwira ngo Yesu no gira gute kugira ngo nzobone ubugingo buhoraho. Niki nokora? No ngambwira icyo nokora. Yesu aramubwira ngo se uzusoma gute mu mategeko? Iyo usoma amategeko uzuyasoma gute? Uwo mwigisha amategeko aramubwira ngo nzasoma amategeko akavuga ngo ngukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukigeze kuri zo ngizo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Yesu yamamubwira ngo nubwira gute uzobona ubugingo buhoraho papa, nta kibazo. Ubugingo bwanjye kandi sinzangira amaforumire menshi. Nukora gutyo uzobona ubugingo buhoraho. Mukanyabona ko zayihuta akantu nibagiwe atese ngo yigira shasha niko biri jambo y'Imana ndarivuga ngo yigira shasha ngo amaze ngo se harya hari akantu nibagiwe kubaza ngo saka Yesu arabatse kandi ese hajya mugenzi wanje ninde? Yesu aramubwira ati none ntuzi mugenzi wawe kandi ngo sinzi. Amaze Yesu amubwira umubwiza aramubwira ngo hariho umuntu ngo wari uvuye Yerusalemu ngo amanuka Yeriko ngo ashike mu nzira umva ariko Yesu yigeze ngo ashike mu nzira ngo aba muri yambushe abandi baramukubita bamusiga agiye gupfa none ngo barangize barigendera mu kanya ngo haza umutamzi ngo araza ngo mukubita amaso ngo abone ukuntu ihari arimo ngo arakitse kuko uza mama mubona ni Mwokozi wangu siku zote za maisha yangu. Nakulilia wewe unisikie Mesia, kanami Mesia. Amen. Mukanda gatori Aho. wazumurewe nawe ngo araza ngo mure Yesu wenyine navuze disikuru ikomeye mwisi. Iyo waravuze ngo abarusha n'abaremererewe sinkeneye abatunzi sinkeneye abantu bo mudendezi jewe disikuru yanjye guhera none abarushe ariko muzi ukunda abarushe abantu bazabahunga yebe abantu barushe bibibaza habe na perezida y'amasika ngo ndaje mu kanya gatowe akama bacenga abarushe ninde ukunda abarushe nta muntu ukunda abarushe ariko mwumve disikuru abarushe mwese n'abaremererewe nimuze musabe n'abaru kuko ariko muzi ukunda bakire tukamutabara bakire bajya muhamwe ubona yuko moto moyoni pia kinywani nashuhudia pendo la mutabara abantu bakomeye bafite ubushobozi kubera ko uhayibona neza gusohoka arakora mu mvugo aguherekeza ngo mukanya gatoya ngo haza umusamariya uzuye imbabazi zamuritse ibara cya Yesu. Haleluya. Amen. Ibo ngo amushikeho wa uzuye imbabazi ngo amurebe ngo arabanza aramufata ngo amumoza amaraso amavuta ya Elaya. Ijambo rya kabiri ngo aramurengeza ngo amushira ku mugongo kw'indogobe yiwe. Ijambo rya gatatu ngo aramuzamukana muri guest house ngo amushikire muri guest house abwira nyiri cyumba aramubwira ngo uyu muntu wanje ndamugusigiye ngizi denariyo zibiri izi denariyo zibiri uzazikoresha kandi tugeze amafaranga menshi uzazikoresha nizishira ntukite ku mafaranga uzogenda ukope ibintu hano ku maduka kope ibintu jewe ngaho uzogeza facture tuzamutse kwa Yesu. Haleluya. Yesu aramubaza ngo none muri abo uko ari batatu ninde muntu wagize neza naraseze uzosome ijambo hare mutumwa bwiza bwa Luka ibice 10 wa muntu kubera ukuntu bari bangana n'abasamariya yavuga ngo umusamariya w'imbabazi yamavuga ngo wamugiriye impuhwe
tinya kuvuga izina ry'umusamariya yamamutsinda ngo nuwo nguwo wamugiriye impuhwe uzosome Bibiliya ntivuga yanga kuvuga izina umusamariya kubera ko umusamariya hari akabazo Bwana sifiwe sana nureke mbabwire mugende mukorere neza abantu utitaye ku muntu uwo ari we tabara umuntu utitaye ku mutungo afite tabara umuntu utitaye ku byo uhabonera tabara umuntu ugende ubana na Yesu niko muri byarenze ngo abajana na Yesu utabara abandi abo nibo bazagabana umugisha w'Imana Imana ibamugishe amen